Upama ka madadalam ka junub na dir ka kapakai o baka pembatiya sa Quran. O gaid na upama ka mao makaabisita o di nagupang kaming bawata na piyakayanan o sa bagi ko mga ulama tano. Kaya da mabagar adalil sangkot wa kaya pakarata yan. Inunta bu junub kaya mga babagar sa sudalil. Ikadua, wa yahrumu 'ala al-muhdith hadathan akbar min janabatin aw haydin aw nifasi al-labthu fil masjid bighairi wudu. Di ka pakai o baka no itambay sa masjid adi ka no mapapadal maabdas saka no ipama saka majujunub ibarat yan na di ka pakay o baka pamaguntod-untod sa masjid ada abadas ka sama no to na miya pakay amuntod ka sa masjid o gaid na kailangan makapagabdas ka aska majujunub udi nas ka ad na bisitan yan udi nas ka agupan mimbawata. Assalamualaikum. Dua, adi ka pakay kuda abdas yan uban yan di inggulola paganeron masul mushaf syarif suka kaptin yang ko Quran. Sagyong ko takap-kapting ka ko Quran, kapembati ang ka ko Quran, na di ka pa kay ubang kakapti. Inuntabu. O ba adin aawi o limang ka. O pa makakaawiyan ka ambal alimang ka, ad naglabs ka, nagyutupang ka mapakay akaptan ka so Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Ikadua, na as-salatu fardan o naflan. Gir ka kapakay o baka sembayang aska ada abdas yan. Malagid antaw akapaliugat asambayang udi na sunat ang mga sambayang na dir ka mapapakay as ka adi mapapadalam aabdas. Assalamualaikum.